Ötken ege smetасын. Жоқ, эмне үчүн жасап айтасыз дейм. Эмне үчүн? Койлар Акбурадан суусу менен дем алып атты да жеке. Мен кабинетте отуруп айтам. Сенде эмне бар кабинетте? Кара, детский площадка кылып беребиз, балдар ойношот. Водоохрана зонадагы мына койкана, малкаларды алып коебуз. Болду. Жоқ, бу жерден общий көчүбүз керек да. Общий баары көчөт. Эч ким калбайт. Мына буштан баштап полностью мына бетиге точка бериш керек, иштеш керек. Бир оптом шака киришпей элекпи? Мына жерде мына кимдин жумушу? Мына жумуш биз даярдап койдук. Ошондо Гарано кыймылдаса болобу эле? Гарано, саатыңыз ким эле? Я. Тынчтык. Могу сиздин жумуш беле мына мен баят снос кылып койдум. Келип, эмелердин агай менен кеңешип, архитектор менен кеңешип, кандай саламатсыз багай? Эсоктор жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Так. Могу жерде мына бияк даяр болуп калды. Архитектор менен келип кеңешип, бетондордун куюп, заборун жасаш керек эле да. Ким жасайт муну? Я. Биз. А эмне үчүн жасап айтасыз? Ötken ege smetасын. Жоқ, эмне үчүн жасап айтасыз дейм. Эмне үчүн? Качан бүтөт? Салтанат абдайна. Biz bugün gelip söyleştik bir cumada bitiriyoruz. Давайте, тез мына мусулардагы бир сыра алып бергиле, Замирбек Байшевич. Мына кашаларды алып, бетонун куюп, тетяка чейин, мына эмеге чейин, кайсы көчө эле могу? Баба Раимовго чейин азыр жолдун сеченесин чыгарып бергиле дагы, жолдон запасам калсын. Калган жерин өлчөп бергиле и сразу тетик эмеге чейин, Акбурага чейин. Макулбу? Так, ошонун решеткасын срочно. Так, бүгүн канчасы? Бүгүн 11-и. Неделю вам хватит? Хватит. Ажеке, тамактарды жакшы ажеке, жакшы. Сен ушул сенин жумушуңда кара. Сен костюмды кийип эле очкини тагынып, курсак сылап коюп жүрө бер. Мен сени жакшы жигит дедим элем, жалкоо экенсиң да сенчи. Кабинеттен чыкпайсың. Кабинетте эмне бар билбейм да. Я, кабинетте эмне бар сага айтсаң? Мен кабинетте отуруп айтам. Сенде эмне бар кабинетте? Кара, Кызыл Кыштакка чык, Ишкебанга чык, Төлөйкөнгө бар, өзгөрүшкө бар. Эмне деген жумуштар турат? Бардыңбы ошол жака? Бар элексиң. Кызыл Кыштакка качан бардың? Ишкебанга качан бардың? Өзгөрүшкө качан бардың? Төлөйкөнгө качан бардың? Качан бардың? Июньдүн баштап болгон. Кабинеттен чыкпайсың сен. Жалкоо экенсиң сенчи. Так, значит, азыр бизде могу жерге чейин. Замирбек Байшевич, костюм жокпу? Я, костюм дейм. Так, мына жерден, мына мектептин территориясы агай. Туурабы? Мына жагы биздики эмес. Мына жагы биздики. Туурабы? Мына жерден баштап до конца алыш керек эле да, Замирбек Байшевич. Качан алып атасыз? Качан бүтүрөбүз? Бүтүргүлөдө тезирээк заборду ушул жерден башташыңыз керек. Эжеке, түшүнүңүзбү? Заборду мына жерден баштайсыз. Заборду мощнейший кылып, татнагай кылып, мощный татнагай кылып арка кылышыбыз керек. Түшүнүңөрбү? Татнагай кылып мына жерден кирген чыккандар, ой, мыкты мектеп экен деш керек. Туурабы агай? Мына ушул жерден баштайсыңар. Архитектор. Границасын көрсөтүп бересиз. Түшүндүңүзбү? Так, идёмте дальше. Мону дагы эжеке таштан, мрамор таштан кылышыбыз керек. Түшүндүңүзбү? Жок, албагыла. Мындай татнага кылып, мрамор таштан мен базарда кылдым го, көрдүңүзбү? Ошондой кылып жасайсыңар. Түшүндүңөрбү? Мына баратасын которгула, моусун которгула. Жеке келдиби? Так, могу жерде асфальт басып берели, жеке. Мен асфальт басып берели. Жанагы эми налоговыйлар эмне болду асфальтта? Налоговыйды воскресенье баштайбыз. Азыр көчөлөрдө 4 көчө даярчы ачылышы. Ага. Кандай ажеке жакшы. Өмүрүңүз берсин. Рахмат. Берекелүү жашоң. Рахмат. Болду ажеке. Так. Масуда Абсаматбековна. Так. Сиз ак көйнөкчөсүзбү? Рабочий экен, а? Так, графигибиз кандай биздин? Азыр мына биздин мектептин территориясы могу турабы? Все, мектептин территориясы мондай
түз. Бияққа өтпөсүңөр. Агай, бияқ сіздің территорияңыз. Қана агай. Бөйде аренда алчу элеңиз сиз? Сизге чейин. Так, түшүндүңөр, могу бияққа чейин келет, мына заборы. Бирок агайдын территориясы моларды алып бересиңер. Бул бир, экинчи. Так, Бабараимов көчөсү боюнча жолдун сечениясын чыгарып, Замирбек Баш, жеке архитектор. Кайерге чейин келет агайдын территориясы, мектептики? Бул 24 метр болуп кетишет. Я. Остон 12 метр нарак 12 метр. Хорошо. Пол кеше келет. Я. Яқшы біздікі. Сенияны ашса деле бәрі бізге қалады. Сениядан ашқан жерде. Өзге қалады да сіздікі шықпайсыз. Жок, имеется в виду ашша жер барбы? Ашша жер болсо агайга берип, я. Барбы ашша жер, канча ашша жер бар? Азыр мына алабана тиликке урпай чыгып. Ушул жерден кылып берсек болот. Бул жагында деле ушундай запас менен. 6 метр бияка чыгмай өткөндөн да. Кадастр келип босаксын берсин ошого жараша сечение учет калып туруп калган. Ооба, эмне просто айтайын дегеним, азыр моя койсоңор стоянка болот. Туурабы? Стоянка болот. Бияк койсоңор агай балдарга иштетет. Туурабы? Канча место жок, кыйналып атат агай. Садикке место жок. Мерге сонун кылып кененирээк кылдырып, детский площадка кылып беребиз, балдар ойношот. Так, деди эмеге чейин. Тынчтык ушул сенин жумушуң болчу да. Сен ушул сенин жумушуң эле, сен иштешиң керек болчуңар. Гарно деген хозяйственник болуш керек. Эртең менен кечке талада жүр. Обедтен кийин мага окшоп жумушка бар. Мен саат 6-дан кийин жумушка барып атам. 2 саатта бүтөт жумушум. Так, могу дагы биздики агай. Агай кана. Бул жерде биздики. Мектептики. Так, бурчка чейин. Жүрүңүз көрөлү. Так, могулар бузулуп атат, туурабы? Булар алынат. Так. Азыр жол мына центр нарак кетет 12 метр. Бияка жер достаточно, туурабы? 3 метрде запас бар. Агайга берсек. Ооба. Так, көрдүңүзбү? Мынандай келет агайдын территориясы. Мына мусор эме. Сонбек калмачы. Я. Өткөн жоксуз. Өткөн жоксуз. Өткөн жоксуз, товарищ архитектор. Мына агайдын территориясы мына жерге чейин мына. Мына агайдын территориясы. Туурабы агай? Ушул сиздин территорияңыз. Эми товарищ архитектор, мына жерден баштап жолдун, Замирбек Башевич, жеке жолдун сечениясын чыгарып, ашыкча жерди агайга бергиле. Агай бир таптаза кылып, тазалап туруп, фундамент кылып тегерет. Мондай мыкты решетка менен тосуп коебуз. Плафондорун коюп, освещениелерин коюп, татнага мектеп сыяктуу кылып коелук. Түшүнүңүзбү агай? Жакшыраак караңыз. Асфальтты мен басып берем. Так, бул бир, экинчи решеткасын даярдайсыңар, решеткасын мен жасатып берем. 2. Мектептин фасадын жасата аласыңбы сен тыштап? Жасата аласыңбы? Жасатсаң сен жасатпасаң, авторыныкке барсаң, киребеш аркаларын ошондой кылып жасаткын. Түшүндүңбү? Все, давайте. Канча үй бар жакта? Канча үй бар? Я. Могу эмне болгон суулар? Булар алынат да полностью, я. Ооба да. Үй бар экен. Кана көрсөтпөйсүз архитектор. Калган аны Так, молокилер полный алыныш керек болот экен эми алар, а? Канча үй бар экен бул жак? Тактайсыңар. Макулбу? Могуна 50 метр жылыш керекпи? Же 30бу? Я. Карайсыңар. Ассаламу алейкум. Кандай ажеке, жакшыбы?
Mına qara Akburanın boyu bunaki. Qo'ylar Akburadan susimen dem alyapti da aka. Qo'ylarga jirg'al ekanda, mana qo'ylar. Shunda buni o'zi saqtalgan ekan burada, ha? Ya. Postpostdan bar chiqib olishgan. Gördün mü? Özü saktalgan ekan buradachi. Видишь вот. Na qaraç. Buna vadakranı zona. Sanın qulog'unda o'z malarini barini alıp qarachi. Qara полный bardakta qarachi. Tate mышıkni o'lib жатат. Mышıkni o'lib жатат, qara. Тиндадан не сидел. Нагар полный бардак-то. Все хорошо. Значит, bu жерде biz тетяктан баштап апот кыласыңар, архитектор. Ооба, буштан баштап апот кыласыңар, мына мектептин территориясын ченеп бергиле. Все, и дальше кете беребиз. Ажеке кандай, жакшысызбы? Ажеке. Мынабы водоохрана зонадагы мына койкана, малкаларды алып коебуз. Болду. Макулбу, балдар келип ченеп берет. Alıp boşalttılar, bir de traktör jüröt, arık tazalayız. Makul mu? Karasam. Akburanın boyunda koyları jirgal ekan. Bunlar kanalizasiya qayerga tushadi? Ya. Septik var mı? Septik var ha? Septik avla yapıyorsun sen. Septikam turamızda kuram oyunda. Ha? Ha, öyle bir şey yok. Ötkez. O uygu çeyini alın abi. О, 2-3. Hey. Bu jagıçı. Badaxan zoyun qalava. Ya. Я eski zaten Обережно deyipçi. Bize хорошо çizip veresinler. Полный çizip vergile. Сатан, пожалуйста, на контроль возьмите. На контроль возьмите. Так. Деме, Гарано, ағай, төртөңөр вместе батырақ бүтүрүп, тетяктан тазалап, фундаментин куюп, наркы баштан куюп келе бергиле, ага чейин архитектор менен эметет. Архитектор, батырақ бүтүрүп бериңиз. Түшүндүңүзбү? Жанагындай көп чоз бостон батырақ бүтүрүп, бир аптаны бүтүрүп, тартанга оңдоп тазалап коюш керек. Границасын бүгүн эле көрсөтүп беребиз. Ооба, эл карап турат. Давайте работайте. Siz kalınız. Так, siz kalınız. Yok, siz ders gittik. Так, architector var da respekt var mı? Respekt, sen kal. Kadastır geldi. Ha, kadastr geldi mi? Ha, kadar жақсы. Şene koşet bergile, jerin koşet bergile, mekteptin jerin. Ала келдиңер бе? Ну все, давайте, работаем дальше. Рызыкка көрсөтсүн. Так, hazır emin bu yakta bir mesele var. Buna musul sizdeki, gördünüz mü? Hadi şaşırınız, geldiniz mi? Selamun aleyküm. Qanday Ajaka? Yaxshimi? Ajaka qanday yaxshimi? Qanday yaxshi Ajaka? Salomat. Qanday yaxshi? Ajim salomat. Ajaka ishlayapti, salomat Ajaka. Assalomu alaykum. Ajaka qanday yaxshi? Ajim qanday yaxshimi? Yaxshi. Tak, yeme. Akırın yemetip baldar. Bol уже жумуш ketdi bu yoqcha. Bu yoqdan до конца barını предписание belgili akırın koşa versin bular bileçi. Düşündüңөрбү? Melis. İyi kim ele? Aspek bilen Asat. Bunda gelip. Ha. Belge barazı. Bunda özlerde de göçüyoruz. Var nardı Kokumbi'deydi. Kokumbi'gaydı işte. Başka kayakaydı. Kokumbi. Kokumbi. Bardı kok. Teper. Zamanı baş. Mınalar bardı sizge bar mesaj sorup atıptır. Assalamu alaikum. Mesaj sorup atıptır bacak ya. Ya. Bak hayat vardı. Bir iş gerekti.
Ha. Çocuklar işte şimdi. Yok ulan cekemençi ekeniz var vardı. Ağzı biliyorsun da desek çekeceğim. Var mı beresinde? Neste hava. Kalar. Kalar. Havası meste. Tak acaba bunda yerde kança soda toçka var. Nerede var? Ha. 150 tane adam yok. Ha. 160 tetre. 160 da şuradan. Ha. Mahalle içinde birisket bazaram var. Şuna bırakılıp bir sağlık. Jo bir yerden opşi koçuz gerek de. Opşi var koçu. Hiç kim kalmadı. Ha, Bulcak'ta velosiped pazar var ha. Zapçaz. Temir bazar o şimdi. Ha. Bu emeği zamirek başmış. Bu ças cekemen çıktı bravo. Bunu cekemen çıktı biz hazır. Erten fark olsa kanday olur. Ha. Bak o acıken selamünaleyküm. Kandaylar. Acım kanday jakşı, acım kanday jakşı, acım kanday jakşı. Bunların barın koçu iş gerek. Buna velosiped bazarı, buna temir bazarı. Şunun içinde izlenen bir yerge köçürüp çaylaştırıp bir sağlık. Belki yakınız. Bunlar da şu kokun bir geliyor. Belki yakın. Kokun bir de meste var mı? Kokun bir de mesle bolsa gerek. Var. Kokum bir de barak. Sabireften yolu koşular. Göçörtmeden. Sürüşken yok sarsa. Ya söyleşti ki sürüşken. Sen kendine mi yerge? Kokun bir normal. Ne oldu? Gokun bige kaçan göçer Gokun bige. Göçötçen abi. Göpürösü bütse. Göre bir yer mi oydu? Yerlerken çasını yıkandı. Bu yerde vakti Bizim munisipal Telo işte. Cetet acıken. Cetet. Aşınca yer bulsa özümüz Cer yok. Cer yok acıken. Cer kalk da Cer yok. Ha. Vardı onu ölçtük. Ha o. Boş restoran kaldı. Hey. Aldığımızda yer al. 11 adam ha. 11 adam var hele. Hey. Ha. Bunlar vardı koçtu. Bravo. Hey. Restoran. Kurulu kodlu. Solunda. Cumameden. Ha, mola. Ha. Bak ciğeri bizdeki ülke gözlerinin o ciğeri. Gözlüyor bu masal yok. Hiç kadar masal yok. Kim paraya çıkınca gözlüyor şu olur hatta. Ha. Ha o. Biz ciğerine hiç kadar pretende adet veriyoruz biz şey. Cumameden. Bu eski pazar. Geliş gerekti, koçuş gerekti bunlar. Hay koç edekten. Ova. Tak, hemen Zamerek Başıç. Adres yaşanış. Deyeti buştan başlap, buştan başlap. Polnoçtu betliye toçka veriş gerek, işleş gerek. Adlet kayakta diyor. Mesela söyle otamı deyeti buştan başlap, püştükko. Oşondan başlap, buna bet polnoçtu toçka bir koçuş gerek vardı. Tokun bir koçuyorsun orada. Yok, nerede ger? Vişoy pazar bolsa, magazinde bolsa. Emek hafta boş pazara koçuruyoruz. Ama onlar bardağı kokun değil. Temir pazarlar. Все, давайте, работайте, ребята. Kaçan tazla bitiyoruz bu yerde. Zamerek Başıç. Batırak kimin daşımız gerek oldu da batırakçı. Aynen. Tak yemeğine Zamerek Baş bunlar boyunca sen işte içi. Sen işte içi bunlar temir pazar boyunca, ime boyunca, koçur boyunca. Anda kanday kılsak, o sonra bir bardık cumuşlar toktatıp durup bir optum şaka pişbeylik be. Anda hazır
Ha, 4 vitse oturgula. Hemen hoş böyle koygula. Saltarlar. Ajeke, selamünaleyküm. Qanday жақсы болсын екен. Yaxşı болсын қандай бажым. Üçkö bölgülerdagi kelish kerak da bu yergacha. Assalomu alaykum. Doполнительный emas. Ofitsiant shtat achish kerak. 119 texnika geldi. Burada 60 texnika geldi. 180 bayt achish kerak. Ama tazalash kerak bo'ldi. Qachon tozalaymiz ham? Ya. Ha. Zamanı başıç. Sağa işin hem. Ballar var sende. Sonra kalmak sende bar ballar. Şunu tezleş gerek de. Yukarıdan çıkıyoruz ama koldan göl. Oo, optum. İyi bu jet geksi vatı gibi aslında manipülatör gerek de. Aleyküm selam. Kulum selam. Ballar gerek kesin. Oo. Başka işte ben 10 gün. Yok başka işlemi paralelini kete öş gerek. Son işleriz diye. Ha. İşte kete öş. Toku manipülatör gerek de. Ondan bala gerek. Hay. Keskin geç. Oo. Boğalarım yolda zavrek başıç. Moğa işte vatıptır. Moğa işte vatıptır kara. Bakalım onu yaptırbaysın galiba. Ha. Ha, mesela